nere malake nyam kana dia la kontin barwani lingwas me anda manduni chankosnyak gurjen go de kon jome de kon nyakel jo bana nyaka bana roacha no ke kui bank dung South Sudan la Central Bank chikala no biken yo tengwana long no biken ke print ko antamere wika South Sudan che tel yo chi ke tel yo chi ka ngok so jen gorman o banywa ya kel en jo me ken kono niam chana morwacha ke kui re ga michi tuok no re which ka ba kam jani no kenene tin shalke meseria ke jalam notin content nyakan wike jakel ala ba nyaka je jang kana jalam ni aba jen a very important place ko wikel mila dung South Sudan duno ka gwazedan me lat ke CPA chaje look dinka ki ngok dinka no biken ben ka South Sudan me lat ke referendum chu kana logo na mo anteme ka kor gwaze paiwa te ka warga mesha kam Dr. Machar ko be benediti be dunian beja proven o de kana je South Sudan de jene cha pasan an warga meshit kana mo no biya bala which ka South Sudan cause anteme chi Sudan che te kor ka chi kana gorno de kan te kel ke Sudan re which en winami chere me ngai kone medan ke 2013 ano te ka jo mesha mat pinyane kume dung South Sudan kan jiabe ko medan e je independent ke 2011 shinedi ti shikana logo no bi kana je South Sudan ka kor me je kan siang lo guj beje chu kan warga gor ke 2013 me sha guj no de ja approve ne lo de ka part of South Sudan eno ka kor chu kor yu tuok na mone cha ye chu dan penyok kir me yadit ko kan las let ko na tika kor ka kan konin tiba Dr. Machar kule yene kame ka pay dok chala den wote ga warga mi chikana nyore ala kan wo de ka chu latrech alo de kan take state re which ka South Sudan na mani jendan le road ka kuyabi antama morai kona che togo no chi jang tintere which ngwinemi eno shika nyen eno ka jomo chalat gwasame na me kam Sudanese ni kana netin kontin tilla jang meneje kwen gwasme ko ban je kulaling chala de wonene cha police ne dangro no police dangro wa cha kanak no ka sha ne dangro ko kien sha ka muy ka bot gwad mi ci korche tok tin ka market gwad dan la kwak la ka kwak tin yen gwad dan to ri ga motin chala de ke de ni magnado ni no ka Sudanese meseria akane den kontin donglat kare ga mo ka jom sha kun gwad mi gorno banwa ya kelen tama so kajan gwasamo shane rutri shaga yu nagne la police ni no men chalat gwasme waken chigaben ke motor ke jekana ka market ena shukana shu nagan wenamo anyog wachi kan wone ka police station wakan dak no wa shwa ramkel ba shwa jo nagan winemi ka shugana yu kan moy ka bot dunne dangroden kon tin chanak wa ramkel nakana ka market ram do dindio nakana gwadan wuka ne jekka police station so men kan kule la clear gwasame ka message dan jikana ngun ango ka police na tinken tin content sha base den cha jo ma ka sha kan naktin ku ka lela South Sudanese wala ke Sudanese so na mo ngoda baka ne realeka ki kan lat but in reality jene ne re konin to kor gwatami ke din kan ngok kan ne tin kon tila jalamni so jo me jena na gode nyoa yekel shana ku ben ka dung yuni dung South Sudan Central Bank chikala no biken yo biken ka print yo ri biken ka print gwasa me right kon ka kwide mane o South Sudan kan tiga tel yo tele ke paper money deo je chikon lat long always and mishit keneme baname information me pai kanalat akenna the governor of the Bank of South Sudan has disclosed an urgent plan to print more currency to address the ongoing liquidity crisis affecting government salary payment ngai kono no ne to wantere ram chirial jek ka kuiko de wa yu tila wargani wa tele ka bank ajen ku yana ne no shikan mobile money shikan lep ko brand ba wi ka bank ba ja yu ke mobile mi molo ko jabani na me netin content re wi ka South Sudan ko riu ne to wan kan gwar ku kan do brand kan mobile de kan use ke je do brand rande form de je fil ke je telewe nyok tan na tigan tere wi ke juba
nan got ko na tigatin nan bo mungod bo misikan no no de we wonyam ka jo ku kon ling sikala no biken yotu ngwan biken ka print yotu ngwan te laso Sudanese pound te ba ji wuj ba kula lwa ka je ke ba kula tup kon tam ka bang tele yuti atin yo ka bang pan ba tele paper yo wargane tele ka de kulu ngam nang yo wargane chigone of course yo cha ka kwal ci kuma kirma yadit ka kwal dollar yigan ga top kan kanete kontila ji Uganda no ken do badanen ko kana ke ma yu rewin midin mi shit ka sa Sudan yu de telten balano to mi shu ka bang ter ala bajek ka yur kon sham kan ga jekan wana dien yur sham kan yur kon kan ka kula kwel yur kon tiga bang kan kamrar kan dial tel mudu tre jemi mala lar kan I don't care jen daran ke kene chicken dier no tele yu wal yutin they don't care ko jena shalar wude me la kwer wanda me shalar ji so Sudan de ne kon la kwarkin michiran micheriang la chola no ka wo ka liu michiran riang che jebriet moy ka yu ka we ke la gwa lo che mit balaro to awu tera me dier ka nga so ne me agenda le ro de which ka sa Sudan la kirma yadit e busy naga nuari ka jen gwada dan yo wokaten yo di ala konten de kula kam jiwu jala salaries tin kon la kula tupke kene de kantin kon chicken ka kogna tu kwa kule terka kame de ga yo kula jegne no so malat kana gwada me kene bi ken yu be ken kar yaleka wuri shal ke Dr. Addis Ababa wo taw shala de wo misit kana me ka finance and economic planning committee chiga newton no kel ga ji transitional national legislative assembly rawike juba pan and go ba yutu ngwan ba ka dil print ke ba ka kamrar la yutu ngwan ba las ka bang ne ba ne tin kon ti la jo ba ku la kam yoken ka jeno ako ka jeno ta jo kana zo no gwarurun pinyaran ko register ku all your information ku ka update ko run mi ci yoshi ga benden ba ju jage bu bicho ka bang ba ka choya jekaten ko tama men lene yana tama mi yo mi shawo kamna ke mobile ajeno bu godan wi koktin bi mobile bi mobarar din bi doire bi jagyo jenta dan le roden tama nama ba cha je lok aniti kontila civil servant ba alan mishit kana mo kana tana quick lat melat ke gorje no wede jele ngech so jome agenda gode nywaka konkel gorje no bi a jome be nywaka ne ko ken ko gor kono bu kon rwani bu kon kalin please make sure no to subscribe konwar TV channel and walle shanka jan dangra wi raw ka pay baraw ron kin dangra jan dangra wi diech ajan jodan en goren gode nywaka je kel top ni comment ping wenamo ko mete mdire lar mala suggest sin kaji ana gor ping gwat ma ban je umro dien biata kamal bye bye